Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 28. Ada Ibu Warsiningsih di Jagakarsa. Silakan Bu, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun Faza, fayadah Z. Z-nya jangan payah ya. Faza, faza Z, faza Z. faza Faza. faza faza fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Kemudian Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian La ikraha fiddini qad panjang. La ikraha fiddin. Hanya pendek. Ayo. La ikraha fiddin. La-nya panjang. La-nya mad jaiz itu panjang. La ikraha fiddin. Ayo. La ikraha fiddini qad Ada tabayyana. tanda berhenti berhenti aja. Oh, boleh ya, Pak. Kan ada nih al waqfu aula dihentikan lebih utama. Kecuali napasnya cukup sampai sini. Oh. Ah, la ikraha fiddin. Ayo lagi. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Kemudian Qad tabayyana rusyd. masuk. Oh. Qad tabayyana rusydu. Qad tabayyana rusdu Shin. minal Rusydu. ghayy. Shin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nyamber. Rusydu. Halo, internetnya nih. Puas ini sih. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Qad tabayyana rusdu minal Ghayy. ghayy. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Minal ghayy gitu ya. Halo. Iya, putus-putus tadi. Oh ya Allah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kemudian yang bawah qanitatin. Mau ngaji enggak? Qanitatin. Ayo yang ini. Qanitatin taibatin abidat.
عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Mana Bu Warsi terusin. Qanitating taibating Tin idhar. abidating. Taibatin idhar. Idhar jelas. Iya, iya Pak. Ya. Qanitating taibatin abidat. Iya, abidat. Terus abidatin. Abidatin saihatin Say sayibatin. nyamber. Sayyiba, sayyiba, sayyiba. Sayiba, Nyamber ya. sayiba, sayiba. Abidatin saihatin sayibatin wa abkaro. قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Kemudian Alif lam mim. A-nya pendek ya. Alif, 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 lam, mim. Diulang. Alif lam mim. Kemudian Alif lam mim shad. alif, lam, mim, shad. Kemudian Alif lam ra. alif, lam, ra. Kemudian Alif lam mim ra. alif, lam, mim, ra. Kemudian Kaf ha ya ain sad. kaf, ha, ya, ain, sad. Kemudian Toha. Toha. Iya. Toshin mim. Ta, sim, mim. Ta, sim, sin, nun mati ketemu mim idgham bigunnah. Ta, sim, mim. Diulang. Sim mim. Kemudian Sin. ta, sin. Kemudian Yasin. ya, Yasin. Kemudian Sod. Sad. Hamim. Ha, mim gitu. Ha, mim. Kayak ada jeda ya. Diulang. Hamim. Bukan ha, mim. Bukan gitu. Ha,
mim gitu. Ha mim. Bukan, jangan di mim, jangan digituin. Ha Ha mim gitu. ha mim. Gitu, jangan mem. Kalau mem itu ada membel ya, jangan dimembelin. Ya. Hanya ha kecil. Ha ya. Ha Ha mim. Ayo lagi. ha mim. Ha mim. Kemudian Ain sin. ainnya nun mati ketemu sin ikhfa. Sin Ikhfa. nun mati ketemu Oh, kop ikhfa. Ain sin kof gitu. Ain sin kof. Ain sin kof. Kemudian Nun. nun. Bagus. Kemudian nah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Walaqad ataina Luqmanal hikmata Pendek, anis hikmata pendek. Hikmata hikmata pendek. anis Pendek. kurlillah. Pendek. Walaqad ataina Luqmanal hikmata Tapi jangan anis buru-buru. Lukmanal. Penyakitmu tuh. Ya, perhatikan. Dimenikmati ya. Pak, ya Pak. Siapa namanya teman Kak Lestari Anan tuh? Mbak Warsining sih. Tinggalnya di mana? Di Jagakarsa. Siapa temannya Kak Lestari Anan di Klaten? Wah di sini sih. Kasih. Nah itu kecepetan ngomongnya. Lukmanal. Jangan Lukmanal. Mau kemana? Mau ke terminal. Terminal. Itu mah konektor ya. Connect ya. Ayo terminal. Rambutan. Ini kita artikulasinya dijelasin ya. Ya, Nih. Pak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Jangan buru-buru lamnya, tapi jangan ditahan. Idhar komari. Tapi jangan buru-buru, sempurnakan ucapan L-nya ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqman. Nanya mantabi dulu panjang. Oh, ya. Ataina. Nah, tenang aja, jangan buru-buru, jangan takut salah ya. Tenang. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anis kurlillah. Lumayan, cuma sinnya anish ya. Anish kur lillah. Kemudian. Wamang yaskur Bukan wamang, itu idgom, wamai. Wamai. Idgom, kan ada tasdid nih. Kalau ada tasdid berarti nyamber, wamai.
Jangan wamang, wamai ya idgham. Wa may yaskur fa Wamainya ditahan in sedikit. Wamai yashkur. wa may yaskur fa Shinnya gede. Wamai yashkur. Shin. wa may yashkur fa innama yaskuru li nafsih. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. Kemudian Wa man kafara fa kenapa panya pendek? Kan ada baris di bawah. Fa indallah. Pendek ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. ومن كفر فإن الله غني حميد. Kemudian Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. pendek. Wa huwa ya'idhuh. Bahwa Kalau dihentikan nggak ada yang panjang ya. Diulang lagi. Wa id qala Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh Wa id qala Luqmanul lib bukan lib. Ini lam. libnihi. Alifnya nggak di libnihi. Ini alifnya nggak dianggap. Libnihi. Wa id qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'iduh. Wa huwa ya'iduh. Kemudian. Ulang ya Pak. Enggak apa-apa Pak, ganti ulang. Boleh. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Pendek ya. Wa huwa ya'iduh. Ada yang panjang. Terus wa huwa ya'iduhu kalau diterusin panjang. Kalau dihentikan pendek. Wa huwa ya'iduhu. Ya. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ya-nya panjang. Ya bunayya la tusrik billah. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian Inna syirka lajulmun azim. Inna syirka lazulmun azim. Kemudian Wa wassoina insana biwalidayhi. wa wasainal insana biwalidayhi. Kemudian Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. pendek. Wa fisaluh. Kalau berhenti jadi pendek. Jadi pendek kalau berhenti ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa hisul. Wafisa bukan wahisa. Wafisa. Masya Allah. Wafisa. Iya.
hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa Wahnan ala fisal wahniu. wahnan ala wahni wa fisalu. Wa fisaluh. Diulang dari mana, Pak? Wa fisaluhu. Wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayni. Waliwa panjang. Ya. Wali walidaik. Ulang lagi. Wa fisaluhu. Wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaik. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik. Kemudian. Ilayya. Bukan, salah. Ayo lihat tulisannya. Ilayya. Ayo. Ilayya. Coba baca. Ilayya. Coba. Ilayya. Salah. Ilayyal masyid. Iya, ilayyal kita nyamber. Ilayyal Masir. Kemudian. Lumayan, tinggal latihan aja. Jadi kayak kelas tarianan tuh sabar, ngulang, insya Allah. Lama-lama juga pintar. Yuk. Insya Allah. Wa in. Ya, wa in panjang, janja panjang. Wa in jahada. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bih. Ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wasojib. Wasahib bukan wasajib. Wasahib Bukan wasajib. Wasahib huma fid dunya makruf. Pak dibaca pandiwat, dua patah dibaca satu. Oh iya, Pak. Ya, lagi. Fala tutihuma. Fala tutihuma wasohibhuma banyak mati. Wasohibhuma, masya Allah. Iya. Fala tutihuma wasohibhuma. Fala tutihuma wasahibhuma. Jangan buru-buru. Wasahibhuma fid dunya makrufan. Iya. Fala tutihuma. Ainnya berasa tutir. Fala tutihuma. Fala tutihuma wasohibhuma fid nyamber. P-nya pendek. Fid dunya. Wasohibhuma coba lagi. Wasohibhuma. Hib kalau kelas sukra. Wasohibhuma fid dunya makrufah. Jangan mak, orang Jawa tuh ketahuan. Ma'rufah. Wasahibhuma fid dunya jangan makrupa. Siapa sih itu wakil presiden Pak Amin Ma'ruf?
bukan makrub atau Makrub. amin ma'ruf. Ma- Ya bukan makrub. Nanti Pak Aminnya marah. Nama saya jadi makrub, jangan makrub, ma'ruf. Ya wattabi'. Watabi Ya sabila. tetap buru-buru. Wattabi'. Jangan Wat, buru-buru. ya, Pak. Watabi sabila man anaba ila. Ilai. Ilai. Ilai gitu kalau dihentikan ya. Ilai. Kemudian. Ulang Pak. Boleh. Watabi sabila man anaba ilayya. Ilai, jangan dibaca kalau dihentikan. Ba ilai. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kan dihentikan. Kalau ilaya dibaca. Baca Quran itu begitu, ada aturannya. Kalau dihentikan jadi mati, kecuali 2 patah tadi, ya. Terus summa ilayya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jangan tak atuh. Tak ketahuan orang Jawanya ini udah lama di Jakarta juga. Tak malun, jangan tak malun. Tak malun. Kemudian ya bunayya. Ya bunayya innaha in takumis kola habbatim min khardalin fatakun ya. Min khardalin, ulang lagi. Min khardalin fatakun fi fatakun ikhfa. Fatakun min khardalin fatakun fi sohrotin fi sohrotin au fis sama fi sohrotin au fis sama au fis sama fi sohrotin au fis samawati au fil jangan au fil ard masuk. Iya, au fil ard. Ulang lagi, au fil ardi. Au fil ardi ya'ti bihaullah. Ini jadi pendek kan ketemu tasdid. Bihaullah. Kalau ketemu tasdid dan sukun itu jadi pendek. Iya. Itu. Au fil ardi ya'ti bihaullah. Ulang lagi. Au fil fil ardi ya'ti bihaullah. Iya, kemudian innallaha latifun. Innallaha latifun. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Kemudian ya bunayya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha. Wanha anil munkar. Wanha. Terus dari mana Pak? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Bil ma'rufi wanha anil munkari wasbir. Wanya jadi pendek, ingat. Kalau ketemu sukun dan tasdid jadi pendek. Ini kan matobi'i. Ini bukan matobi'i sih sebetulnya hamzah wasal. Ini kalau ketemu sukun dan tasdid, madnya jadi pendek. Wasbir, jangan wasbir ya. Ya Pak, lupa. Astagfirullahaladzim. Anil munkari. Dari sini nih. Anil
anil munkari wasbir ala ma asobak. Asobak. Inna dzalika Inna dzalika min azmil umur. umur. Inna dzalika min azmil umur. Kemudian Wala tusoir, jangan tusongir. tusongir. Jawanya keluar lagi. Tusongir baik. Wala tusoir. Had Khodaka. khodaka linnas. Khodaka linnas. Terus sini. Wala tamshi. Wala tamsi. Ya, nih. Wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi. Wala panjang. Wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maroha. Kemudian Innallah. Innya jangan panjang. Innallaha la yuhibbu. Lanya panjang. Innallaha la yuhibbu. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Terus waqsid. Waqsid fi mastika. Masjika, bukan mastika, titiknya di bawah. Masjika, Masya Allah, masjika. Waqsid fi mas. Jika. Waqsid fi mas jika waqdud. 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 Pendek. Waqdud. Waqdud. Min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Terus amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa mala pendek. Wa mala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Pendek. Wa kutubihi wa rusuli. Wa rusuli. Pendek. Ulang. Ulang. Banyak salah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Pendek. Wa rusuli. Pendek. Wa rusuli. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Pendek. Terus la nufarriqu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kemudian wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Terus la yukallifu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. maktasabat bukan makasabat. Maktasabat. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ada hamasnya ya. Terus Rabbana Rabbana la tu'akhirna tuakhidna bukan tuahilna, tuakhidna. Rabbana la Rabbana la tu'akhidna. Panjang. Rabbana la tu'akhidna inna sina Au akhtana. Iya, terus Rabbana. Saya belum hafal, Pak. Ini berikutnya nih. Iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ini bagusnya di fotokopi, ditempel di dinding, dipakai sholat malam. Bagus ini. Jadi aman Rasul tadi ya. Nanti lama-lama hafal. Ini kan ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Terus Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Pendek. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Pendek. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Salah, Pak. Lagi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tanya panjang. Nih, dengerin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ayo, jangan ketuker. Ayo, ulang. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna. Wa'fu anna. Ain. Wa'fu anna. Wa'fu anna. Wa'fu anna. Bukan. Salah. Ulang lagi. Wa'fu. Halo? Salah. Ulang lagi. Wa'fu annanya salah. Wa'fu anna. Ain. Wa'fu anna. Ainnya kurang. Wa'fu anna. Petang ain ya. Wa'fu anna. Terus. Waghfir lana. Waghfir aghin. Waghfir lana. Terus. Warhamna. Anta maulana fansurna. Ikhfa. Anta maulana fansur. Fang ikhfa. Anta maulana. Anta maulana. Pak, anta atau anta sih Pak? Anta kan ikhfa dan mati ketemu ta. Anta. Jangan anta. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Saya harapkan Iqra ini diulang-ulang lagi walaupun sudah tamat ya.
Iya, Pak. Selepas ini nanti boleh ke surat-surat pendek ya insya Allah. Tolong diulang-ulang karena biasanya kalau sudah surat-surat pendek Iqra nggak dibaca lagi. Tapi banyak ilmu yang didapat dari pelajaran Iqra 5, Iqra 6 itu terutama ya. Itu Betul. diulang-ulang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Udah lulus Iqranya ya. Nanti